Bilinguisme. Lo terme de burlon, che un tucassù, un pau a l'eicar de Santo Greu, en tira sur un saper brusau. Sabe pas si a lonten che isce pa pochà, ma vous pode dire che coa bremen sonza. Din lutem, qu'era un brave vilase, ma dempei che lo viei Eli a prengu so retirado, qu'avio pa prengu bien de valur. Si un conto palo meiju do viei che frau che brau tenio enchero dempe, ma si lu teure rompatu en plasso, si lu regu pendiliavam e lu bashuei se vegio appena tra la otrusa e lu traucomur, lu demurando batiment eran fran mei santetà. Lo eitable do por e la gabbia do lapim eran eibudelada, boida de tu beitiau, tu lo batiment e diuscia sin envio, eran meita coisa din lo poreno, lo bascio cur semblavo mai ad un rusegné carepu, ma ciò che facevo lo mai pietà, che era lo granzo, bravo batiment per mun armo, en te pudian sobi mai de 30 vaso, em do sarama, che pudian tenei de che l'urfa palia e la nuri per tu lo mei d'hiver. Ebe, ia caucheitem, che ero pa brava veire. Lo teulado ero traucado, e coi plevio sur la creisa e lo coronadi, e lo viei tracture son utiliaso e sabavan de rulia, che ero preita pascia din le mulle. Quand Eli c'ero reta, ia tuple de munde che eran vengu veire ciò che se pudio enche d'utilisa, perca che lo viei, che ero patro se, j'orio leiscia per patrossar. Ma eran tu turna lu brau seu, che vuoi tu che fagion de tutto quel peltriolorio, che tubum per lu retrum, e con en muralai. Lu Eli avio eipia d'unei a pagima, sabaci du chemin ciò che era itasciovito, a Deu e lo fontilio, che ero funtado io bello luno. Ebe, si pascia oro, je cuneiteria pa, che tu niou. Lo granzo e teulado de freise, lo batiment son tu petachà, e breman de mai, che un architecto de Maraval che fenge fa lo plan parei che fa i partito do batiment occitanio, e lo maçon, lo sarpentier, che ero pa la magetta do ranver, ma de l'entrepresa seriosa, che venian do quatre cantù, e te promette che cotrulavo pa. E scei mei, Burlan ero vengu in vilase pimpam, de più coneitre per lui ancian. Oh, che ero pa lo Eli che avio fatuco, che pa em su quatre chau de retirado, e lo lusier de chatera che j'ario pugu fa. Ma si cauca mei senta langue digian che si un eipiavo su sun matela, e din cauca bisodiero i turbalian belu de che. Nu, che sun fi, l'andriu, che ero pa demura all'ottero, o grande i piedi sciumpai, ma ho che plora giù, che de studi en studi, de diploma en diploma, entré din cauca banco, lau, en Franza, ente se gagne tuple de show. Venio sciuven veire sciumpai, pasciavo cauca giorni no viei baticol che sciumpai voglio refa, e crege che eu che se desulava lo mai de veire Chaboli pau a pau lo vilase de son infanzio e de sau zonescio. Lo discutido ero itado ruflo, ma fin finalo pai e fi tumberen de consem. Ma che tu che scem pascio meiju, Andriu pudio fa ciò che voglio do resto. Soprattutto che Eli tu corio un buon beneficio sur co se voglio fa son drole. Un zitre per vacancier co se facio tuple aux ore de vei. Le mondo scherzando quei tranquille per un vacanza, e per esce uno placio tranquille, Burlan ne ero uno de placio tranquillo. E pai, entau ne vegra do munde, o mei dei tiu, che te farà della compagnia, che vivei come un sauvase. Sabe pas che l'argument che foghe che Eli se decide, o betu che coli menoriolo prede la locasciu, che l'Andrio lui avio di, cocerò tu per tu. Sabe pas si a Catrivigné una métier de tucchi show, perché? Per mai de tabac? Per mai d'un giornau per jour? Ma enfin, coche foghe entau. E o mei des lui fi telefone a Chumpai, coiei, va vei do munde, che lo anglais, rieban din chi jesur. E lo viei comence de migrar. Ma che un munde, lo veghe sem patro visita, bitua come son o luxe, o confort, e tu.
Scho vieio meijou, qu'avio pas voulu que tu queixom, ero pas trop en ordre. E Lu Cagadour. Ah, Lu Cagadour, il s'appelle il marito d'Andriou. Pai, à notre époque, un vau plus facho bejoei au fond do verzier. Va fallu plogei de te fa installer ciò che fa à l'intérieur. Si che non, te vendriai più veire. E avio be fogu i pocha. E un cabinet de toilette c'ero vengu cugna di lo sombro, en te avio fogu dei menosà un dulier de quei che pregno lu diable de placho. Ma Lu Cagadour ancestral ero toujours qu'il y a au fond do verzier de leguma, e che en tant que bejoei che elin en tiravo lo porto traucado d'un opito d'ruberture in forma de cœur. Ero sachet chi de dim. Podio i pascià l'uten che voglio, a sceigina sur lu sieti che avio batti, quand ero vengu pas prou souple per chaclata. A tornalesi la novella anciana sur lu cara de zornau pendilia d'un clau. Ah, che ero pas trop en ordre, segur, em de la rantela che pendiliava un pau per tu, mai din lo lunetto. En tau fo creire che la ciplogion la rogna, o che i be prou souvent che eli se tornavo leva, em de la buffiola che li prusion che lu diable. Ma che ero un Cagadour a Deu, ero pas question che degu i vengescio, o pas en servi, nunca che o mundo l'utiu bien tro delicat, en che ero che un chasomai. Ma non m'ai pas chaveire, che une curiosità, vous avez vu qu'ils ont encore ça? Beleu nifla em dégoût. Ma lai, c'erion de chaubu, qu'em en tutto lo scesadur e la scenrai che i cugnavo, o sentien che ero mai che cante l'andriu de pachasi utilizzavo la igina de dedim. Giorgio ploc che la pita plancarto rosa en te ivio mercadesur, propriété privée, défense d'entrée, ma che robereum pas trop perché o mei centro de cabanum. E puis, mai de cor. Eron pas francei, le monde che veniom, beleu comprenderiom pas. E li se calculé un moment, vedi de li vengue. A mun lau era sautorio e vi appelé l'anglais che se permenavo do gico giusinca burlom e che se retavo per dir caucheimu bien aimable per mon arma. Oh, Keiko, Paliolina domanda come cosa dirio en anglais. Je ne voglio pas che lo monde entresce a vous. E faghe lu viase, e tourne, e se tourna a dire l'humour magique che devio tenei la zen o lerzo, e l'enchei, pughe fieromen clauva ce lo porto de son cabanou, un bouchée de papier, en te vio mercadesciu, private Cagadour.